Jadi itu PNS marak-jirak gitu sih to kan pak. Nah DJ na sogi itu PNS ta sa kamay tahu sogi. De itu PNS pak. Na manas saja itu gajinna. Na kung kanana talo masikola. Apalagi ko pura to ni mala ka radio ko bange. Meloy wajah ulang-ulang. Dia tu tasakamay makada PNS nya tu apa ya? Biasa upa makada iya tu sakka pitara iya tu sakka weddingnya tu PNS malolong sakka. Nareko keadaannya miskin walaupun dia PNS. Aja na tu mabela. Ada petugas pak, podanga. Mabicara langsung si bawi ya. Makada iya ro tabung 3 kilo garang ya Pak Ustaz. Di PNS itu tidak boleh. Dia nawat dinali sirongan na itu. Na komelo rekeng tapi itu penjual batagore wadi nali itu tabu 3 kilo garange na iro penjual batagore na reko na balu iya nuna na 300 sabu tarala siya sok berarti kali 30 asira juta namun nama kere na siya may gajin na 2 juta lebih ko PNS itu kere namun nama kere